Basi oleng'orani le MAA Online TV ajito karibu oleng teng'ana rishata sidai oleng nyakira nakashukunye. Ayiolo ajo kitumito tina kaunti ya Narok, etii kaunti ya Kajiado, etii Samburu, etii Laikipia, etii pooki wueji naba nigira nakatumie yiok. Iyiolo nake ajo kitii nake live kijo nake karibu oleng tenoshi ntayiolo mbaa kumok oleng iteng'eni mbaa kumok oleng naipirta naake ajo na sana eramatare olosho, ipirta biasharani, ipirta mbaa kumok oleng tenebo nake erikore olosho le MAA. Ore tenkolong edo taata naata naake oltung'ani letipat oleng likitesheni teng'enaki yiok mbaa kumok oleng naipirta naake ajo na sana naake olchumati eninkuna naake eramatare siyiok naake tende biashara okulie baa kumok oleng kake terishata nemeedo. Aata naake CEO naake le Goodhope Sacco tenede nkitesheni keliki sii yiok naake polepole ajo na sana naake kwa senkatini enye tendorop oleng nintoki naake ashukokino atua ayiolo mbaa napoito dukuya tiatua sokoni le biashara. Karibu oleng bwana CEO. Asante sana. Karasuba. Karasuba. Karibu oleng tena kamera. Kutoki sii irmaasae ang'as. Kintai irmaasae pookin tenkop pooki telulung'ata. Baiki Laikipia, nabaiki Irgesonko, nabaiki Loitayo Siria, Ormatapato, Orpurkodoi, ajo kintai entasupa, eroro kintai tenolong kiti narata keji MAA Online TV. TV di nagira ailepu telosho kabisa wala gira sapuk esipa oleng lemere toki naiboyo esipa wow ashe oleng bwana CEO ba marikir masa ajo kaling'ua tendorop oleng ake do pe yiolou kidogo ajo kaling'ua ajo na sinanu iradi ninyo oleng mbaa naijo nena kaji tenkarna Elvis nara ololkupai naing'ua Loitai ewueji neji Morijo Loita na kamanya si ele kerenket le Narok yora roitasheki ele duka lalang olduka pi esipa nitoki aaku toloitai apa atubulua te Morijo nalo doi Morijo Primary School nitoki alo manyata natii ewueji naji Narok High School Narok High nitoki dalo kumenda apa lole Sobibo boys yo apa lole Sobibo nitoki alo school naji KCA University nala CPA nitoki alo MAA ntoki Moi University alas ntoki naji Bachelor of Commerce nitoki doi alo MAA University nas masters nasira rage PhD MAA isa PhD MAA University oh congratulations oleng lele yushagele kidwa igira kaiteng'en irmaasae mbaa kumok oleng pita naake ajo na sana Sacco Goodhope Sacco omba ninye financial literacy anakeja financial management ashu eramatare yake orbene enigora nrip orbene mwetira iltung'anak kumok oleng la ore pebosa inkalusuni ore sirenejo mayiolo maidim ninye explain ajo kaji ema mayiolo maidim alimu ajo kaji ema ng'ono biani nemelio ntoki nataasa melio kemaki sii nana baa ajo na sana nake tenguton kabisa leleye tata otii Goodhope Sacco limited toki sii yok kidogo naka ajo kajine kampuni na kanyoina ore Goodhope Sacco na embenki apa ormalimuni naiteruaki 1977 ore be alapare koni oji Kenyatta ore tolari ornyaka asuju neikoni kajo dii nakata betiiki manyat olapa tung'anak oji rantai lelelo kitii doi nana manyat rantai abudi jade eji tenkop ang amela ajo kamanyata apa ina neeku nakata betiiki Goodhope Sacco na irmalimuni apa iterutua enduata apa ina ormalimuni netareto dii irmalimuni oleng amu enotito dii irmalimuni kumok ina Sacco mploti naatesheta isumie nkera itubulunye doi nkera nitoki doi aaku enoto sininche enkiti share ele duka le nkare Narok tenkaraki ina Sacco sinoshenotoki mploti oleng keeta doi nara nairia pookin nakeja mploti ormalimuni nitoki aaku keeta sininche mplot enye sapuk naji Mwalimu Plaza na ninye sii yiok kitii tinewueji nitoki aaku keetai sii enewueji oshi naji Absa ore dii ina Absa naa enaang' oshi neeku kiata doi sii yiok akeyie kiata dii akeyie ele duka ore ele duka naa ketii nkaik ang nitoki aaku kiata mploti tololulung'a
neeku kira Sacco sapuk nitoki aaku kiata branch dii te Kilgoris ketii kai branch Kilgoris nitoki aaku kiata sii ntokitin naji bookshops naa kigira aipanga pee kibol bookshop nabo te Aitong tenebo Talek Olokurto naa kigira ajo pee kimirr imbukui nikigira sii aiteng'en iltung'anak esiai olchumati naa pee kintijing'u Sacco. Wow, neeku siasa nena pookin enkisuma wapi ngusa akeyie iweitin kumok oleng. Kama kanyioo taata tipat ajo naa sinanu naake duo example tinakata ina kujipanga arashu ama naaji duo matejo kwa mfano toolarin 5 enaje nana na Sacco inyi nikimpangana vizuri kiaku naai kakiti amu lolo irmalimuni tayari oota ninche mploti monake na Sacco meaning era impact sapuk oleng. Toliki sii yiok kama naaji tenaijo ina Sacco saai najipange sidai na nikiutaa naaji ayet nakata duo naake yiota kuna duat tofauti amu ndelotu aliki irmaasae tipat taata duo ajo kanyioo peefaa peeshum irmaasae mpisai mesirumo nejia kumok ajo matejo ake duo pee ketii ore paamirisho nepuoi osokoni nanyaanya niting nikipuo dukuya. Toliki sii yiok kama naaji duo kwa mfano toolarin 10 etujo iltung'anak enkitanapat nejo kapik savings na faida kajo nkuti baa pookin mpaka nelotu aaku ole dupoto tenijoin taata ina Sacco. Ore naaji tenijing atua Goodhope Sacco naa ore enedukuya kidimayu piibol account ya kawaida metaa intadoiki ake iropiyiani nintayu terishata pookin niyieu tewuei nitii. Ore piata naaji iropiyiani naa kidimayu piintayu itii noo Mombasa itii ake yie ewuei pookin nitii tenakop ewuei netii network e Safaricom amu kiata entoki naji mobile banking. Neeku ore naaji paa ira orbiasharai naa kiata entoki naji paybill nintadoiki iropiyiani naa ore te Kenya misima iyiok ake lemeeta entoki naitalaku tenintadoiki iropiyiani meeta free ore ninye niata academy badala natoni irmalimuni anap iropiyiani te sukuul nilotu abol account. Neeku ore naata ena account nilotu abol naa keeku kipikakini iropiyiani nitum alert ajo etipika ng'ania naje iropiyiani account ino naa free meeta entoki naitalaki irkastomani linonok. Neeku teniata ninye ilchekuti 5 kwa mfano nipikakini nidapashakini laa mpisai enye ipikakini ewueji. Ore naata enoshi nikingo te sukuul ekijoki kuna academies enche metaa nelak intoiwuo ropiyiani badala nagira anapinap irmalimuni te sukuul netumoki account. Alafu ore irmalimuni linonok niboloki sinche account. Neeku keeta entoki naji standing order. Ore peebaya ntarikini esiana naje netumokini iropiyiani account ormalimuni naa nejia sinye etiu olchekuti. Ore naaji badala nigira aitanyamal olchekuti keeku ore pooki toki nimirr tena farm ino niboloki account. Neeku ore tenimirr kule badala nagira anapinap amu ore iropiyiani piigira anapinap nkutiti nimidol tipat enye menaa ninye nimiindim sii plana. Neeku taa lelo neeku ore naaji peeku ipik ake nkutitik namna hiyo ore peebaya enkolong nalaki ilchekuti nemaniki ile iropiyiani kemaniki ake alert tesimu ajo etipikaki iropiyiani eetuo iropiyiani orbenia ilo ajo ore peebung iropiyiani neeku tofauti neeku dii irpayiani naa intu dii iroro siditeru duo aisho orkobo lenkima aisho irpayiani orkobo lenkima iyiolo ajo keeta naari orkobo lenkima ore ake peemukisho entomononi enaata peeku orbene nipotisho duo orpayian ajo nakitok tipikaki duo orkobo lenkima. Ore ilo naa offer free lo ole wandei wala yalaka pakeje ketobolode ngania tipikaki duo orkobo lenkima pakeje paijo doi kaisho endukuya naishayie eji meeta orkobo lenkima nejo kitumurutu naa yaweni abori. Wow, neeku taa lelo neeku nijia ikunari keetai ina account nibol naa nintayu ake iropiyiani anytime. Neetai sii ena duo olchumati naa indim naaji atejo ore tiatua kuna ropiyiani naagira ajing'u naaji matejo tenaa ira landlord mara sinche landlord badala nigira aton ore ake tenakata peegira anyanya iropiyiani namna hiyo nemeeta naa enintaas. Ore naaji peira landlord matejo niata roomii 4 naa ore kila room nintalaku naaji matejo nkeek 8 ashu nkeek 4 neeku nkeek 16 neeku idol titii account ajo etabautua naaji nkeek 16 kake ore peekincho ake tenants ake kelo ninye mpaka nikimenu irkulie neeku king'uring'ur toki ekincho 500 neeku miindim ninye atejo kai taata itaasa kuna ropiyiani
Kakore bigira apik account na indim my plan nijo nyakaitoki apone room nabo nijo aitoki ainyangu enkai plot tenipal na ilapaitin okuni nikunari nija. Neeku indim taata abolo ina nitoki sii aaku ore enkai toki keetai sii enkai account niindim atabolo naji fixed deposit account. Kadol oshi saa ingine nana irmaasae nai matejo biasharani loonkishu. Ore peebaiki olapa fulani neya iropiyiani airragie te account. Ore sinche lairemok na ore peebaiki olapa fulani nepuo airragie iropiyiani te account. Nemeeta taadoi oshi iropiyiani nairrag. Meetai aikata iropiyiani nairrag. Ore igira yie amanaa torkijiji todua ajo ng'oru esiana neba iropiyiani ainei te account. Eetai ake irkulie lewa ooponu aaya iropiyiani anaa loan ninche. Ewaita ninche anaa loan apuo aasishore. Neeku kijoki nitoki ninye aaku ore iyiolo airragie iropiyiani te account ekigira adung entoki naji ledger fee, kigira adung'udung nkuti ropiyiani. Neeku enikae piyau iropiyiani nikiponu aaning'o nikijoki kincho yie ore tolari nikincho 12%. Tenaa million ore temusho olari nikincho yie 120. Ore toolapaitin oong'uan nikincho yie 30,000 tina milioni ino. Neeku toolapaitin okuni amu 1%. Ore toolapaitin oong'uan naa 40,000. Neeku ekijoki nai irmaasai badala naitoki apuo airragie iropiyiani minosoriri tiatua bank ootu nena ropiyiani nakincho ntae ina percentage. Naa ore ena percentage kidimayu piilotu nikintoki ai-renew contract. Ena million eton ake itashe ninye. Eton ake itashe ninye kishukokini ake ninye itashe. Sere najo nanu apik ntae million. Kapik emillion ake nadom. Naitulia nanu aku interest akanyita. Ore neeku interest ake naa kidimayu nai metaa ore ena ama nai ena 120 kaja nkera naalaki school fees. Neton ake iyata emilioni. Neme entoki nijo ewaduo orkipiei. Mee entoki nijo ewany emoyian kirragita ake naa keyau iropiyiani. Nikintoki taa sininye aata nai matejo ena account nipik iropiyiani nijo nai ore tiatua kuna ropiyiani pooki enaa ore entipikaki enchata o500 ashu entipikaki nkeek 3. Matejo nai nishum nkeek 3 tenakata tiatua larin 30 amu tenakata naa yie eton iyata working life nai for 30 years. Kama nai nishum nkeek 3 tiatua larin 30 oponu nemeng'as ninye aaku ore kenya piilo airetire naa kari sawa. Ning'as awosh ilo majani. Ning'as adaare igira aijipanga. Nitoki aaku ore taata peemorua tenakata irpayiani nikisiki entomononi alo enkaji ontoyie enyenak paa king'ori orpayian. Ore orpayian lemeeta ai toki netashala. Nena weji tomonok ayo orpayian apa miking'oki. Neeku ore piijipanga nitoki ninye apik iltung'anak emoki amu eeta naake ninye ilo kiti shumati. Ore tenang'oki naa enosina ake duo kidogo. Maisha ngumu. Osina duo oshi eyieu oltung'anak metukai emoki. Kake amaa orpayian le 60 naa nena emilioni ino natii account intoki alo apik inkera ormoki. Neeku eewuo erishata naijipanga irpayiani mapema. Aijipanga mapema. Ore sii kuna ropiyiani tenipik account naa ekinchorieki loan katitin 3 mpaka katitin 6 duo tenakata kulingana nai enaa engolon niindim niata piilakie loan. Ore sii kuna ropiyiani naa ekinchori entoki naji dividend kila olari. Keeta ake amu ikiorr ore tenakata Sacco naa embenki doi ormarei. Neeku ore tenakata temusho olari naa ikiorr faida. Keeta ake faida nikijo maisho ormembai. Amu ore iltung'anak le Sacco nemeji irkastomani keji irmembai. Nchere ore piira ormembai naa iyata haki. Ina etiu ake naa ng'ene nino. Ore tenakata yie piijing'u naa ikinkaribisha tenakata enaa olopeny ina ang'. Keeku dii ninye impotu entumo. Keeku dii ninye ijo siye daa kiti. Neeku ore tenakata tipat ina duo e Sacco oleng. Ore taata mpango nikiata ashu tipat ilo shumati naa pee kinchooyo enchata ekarsisisho aisho nkulie ishoritin. Itodua maana ore naa kajo oshi iltung'anak ore tinye ele shumati pikitata badala nilo ayaki enyita murua ntumoki kide enkayioni ino nitoki sinye ashetu nitoki olikae ashetu metaare karsisisho. Ore karsisisho naa kelo mpaka ishoritin meitokini ajo olee karsis apa endaa. Meeta pankanga sapa. Ore dada apa mikitodua nkang'itie kumok oleng kweli duo naa inepu ajo kegol apa oltasat pelo oltasat nedoyio enkang' oleng. Nedoyio enkang'. Neeku kiyieu nai nikishetu olchumati loishoritin. Mee ole naishori ake metaa mikira naishoi ake nanya nejut enkutuk neijo metii sotua nejo aja apa kejo dasho le baba iltung'anak nosake nijut enkutuk nijut aja.
ora ke ijo ne kutini tingo ora rishata ore masaa na kelo na ishoriti ekintarasaki kulie ishoritin wow na ina naye pi tipa na ina shagno ro kijana nilekuno bara nagira anyaraha ore na rika araningo shile kai loye jo ejing enkajenye na kejo raba na bolon baishin talabagesi na jaresheti na sonta yaresheti ore baishin telegesi na sena mara na laria magira laria endelea hinye ndim na yarejo na baro biena no na barasi na go badala nikigwanya raha mara nyoga shetu amaidoro bengisho noltungani dorobole nerejo irmaasae Kemenu ilayiok inkolong'i nara kulo oipoto try nikipotuni ajo watae MC teshere fulani ore kuliari nimikitokini ipoto nemera nipoti lekai leipoto onyaka ilepo sini olonyaka ilepo neeku ore asishore basi ore pemiasishore rishat ore shi entoki naisho enkai yo pookin tenebo erisio na erishata yes ore pookin ngai karsis olaisinani na ore karsis ashu aisinanisho na kitegemea ajo kai nkunai enkata ino meeta oltung'ani lemisho enkai erishata ore na siai niasirata erishata naisho ntae neeku ore erishata nai na inyoko ashetu pole nende jawar maasai menyar kileleng amala neeku interunye die enkiti toki niata igiri lepo pole wow ore dara nanu kajo kaibunga etimba naibunga na kajata kabolaka na account ore kwa sana ni save ake neeku timba kuna pesai ena keji dividends kara dividend ara si interest na interest neeku ninye kigira yanya pole na idea na isidai ngamu gani mikiata jibo nduaro le sana do mani miara nduaro ni asi biashara emane kijasu biashara sana dola na kegolo ndol that kaya ngaito yana ndumia ke kaja profit sagino wow kama amu lele yena ro masa ni sidai na yolo masa lange sidai sheni jas yola jere masa sana kenya hagedwar na bagedoro biani sana never bayano aro biani karibu ngal suni pare dembene ne agora kedola na ninye safe along another accounts how safe is the account I save na nyamo nyoko ansar biashara ni ora bibero biani account kiago anagara inde ba inyangu ngisho yalana tiboga ngishende ba inda iresimu ni lager ba yeni ni lager duare ngusaito duare mbungo bena na bemikare ninye na ora na ra ni roxidi agora robiani ne anda nao ni roxidi agora di ata robiani na ora nkara na nyamalu olosho agorigele biashara na ora na ra iwer shara na ore kona robiani ne biki account amu kelo nyana ne ata milioni di account ka ore di milioni ata ito Rahor ba yano dia dwar gule neago ninya na ini king guarantee me pro robiani nono na ina gara si tumogi naji atatamu na yenin tas miata itum dini nyepi sambor na bata robiani by the way sabarara ore gidiro biani ne gweji na agentala no na ipe yuna na gamada dilengu ne agora bilengu na royini oye aya wonena gidi adala bara gidi champagne na bolonye ronangeju champagne yorbayeno reberankano yora laksha ini tayro yani bogini rihili yote yote liajoge ya ni tawona na sharana na ningor lo bayana ira na na robien mogere ada kagere ne no shi na duara no shi na duara kaje gira lore ne ngore yo ore na ndo na gere ngwa yo lore den na si ayol chomati amor yana ndo fi jogor ma saide na jite radio egira Sacco na ikincho loan na loan ninchi terunye eduwa na nderu ashera ngaji upside down amore loreren ore loreren na gangasa abiru yani account edita sari na ribaka 30 kila nkolong 30 shilingi 30 ore dolaba na ore nkolong iromo na 300 niko na genija baka nesher hostel Moranga na ngara Moranga University na di na wina la me yog lororen migiare dog na ji saving culture na ino shibdo la jore ore yoga ngara na nyamalu alungani na gelo de nyamali kabisa rage be jer da nyamali rage be jer da gol rogadi role kijabe radar be gole kijabe radar be bagri na ko gaje wagi ole kijabe renya ne jugu jelo rogadi ngai na jugu reje wagi ragra role kijabe bas na ga kwa nyamali amu mera na lo ragro gadi account na ore de biashara mera kata biashara na ku asho nako
tenemeeta account lazima pintangariki na biashara account mera nelo nyana ine nkishu pookin natoloshi ameiti keeta ake enkiti backup ana na fixed deposit account natii ai natii bank nigira kaa inosie nena interest yes in case teneshomoita nkishu nime na ore toki nyamali ormaasai meke ore nyana na nenkomonai ore enkomonai na bayo kiala mpaka nalo kijiji pooki tolosho lormaasai aiteng'en ntomonok orpayiani metabol account metara ninye tenitum 20 ninang'aki tenitum 10 ninang'aki na ore pinko nija kiao ore nyana imarejo school fees mitoki akorki ore nyana na ore irmaasae iltung'anak oopasha era dare to graje ero njoki jabwe sonkoyo ni jabwe jarotoyo eji medio na redi beyo ndogiri memerta na irmaasae nkishu alak school fees keanyu ninje irmaasae nolong naboli school pero mo gya kama kana eradoye bei nemerta pokina amulaba supply along demand nemerta pokina ore yana redo na je ultungana entala di school fees la bale romo mora la bale romo neti bei shumara na ko reglo kana ko merta na ore shindo nanyal masena mikere na ji preparedness ashu meretana tenapau nigiyolo na gara megare girgoror basa abuna roye ji fei kaga magala jaga bile fei da kare kujipanga na right fei ama rara jambe bergishu jana karara nemege